Kiatun nilitum handa nilitum kacuning riate nanu itum dakwa apa nanu itum mancoro. Dia tu kan injil yang alam bang ke la pesan aku ni he ini tu macam minister Himanto Biswa Sarma. Sebenarnya nili fansi nang teng lo alang li pulo nili deputy commissioner na ben commissioner ke manahut kopia posi la towar soi pen ha hamre nam ta selam le det lo udipu alang li lage chief minister lo lan alang li chini ne uke mahume me alam chief minister bangela ka asama dang sita alang li kacari nang dia bang lo $60 lo ke alang li cari nang ne $60 lo bangke setan ni litum commissioner tu mangela ke commissioner ta divisional commissioner ke nil North Assam division commissioner lagi Karbi Anglong nang Rory nilum nili Karbi Anglong claiming tum ong se ta claim long li alang li chini lo lagi rat atom phan ke than ta kapamang hualam kapachuk be alang sila Himanto Biswa Sarma galing deputy commissioner nili Karbi Anglong nili deputy commissioner nili Cheplang long le pinla claim long le pinla nili hab Kamrup Guwahati lapen Korimbganj lapen Kokrajhar se neli DC keman DC pulale district arlon ansi alang li japong docot ande lage alang ita chief minister ame thangamata kachini ne ason se kachikron labang emang hume me alang ako non neli alang li pan challenge alang li chief minister PWD jat aja kongdo ante alang li nonama ning non labang so aningkan jujia ko non cikroyon kep angbo ma cikroyon thok angbo alang ke ceng nang ke lo non rui niang bom la non jun krehini api alang ki ceng nang la am soi pen hala am soi junction na pen national highway pen ha hamret la pen kanduli an alang li 4 lane atowar selam dia nang athema lage towar pikinak lagi towar pi lagi Guwahati bete ke daw anta la so towar hello ni tum West Karbi Anglong tum ke KN lagi la posin ni alang ni pan challenge alang chief minister claim tha alang li un mo unema cheng un mo unema pitang un mo unema lan sina alang li pan la pen lan chok takalina kukie tu an kisu manja pen jolin la pen happy taizon lai hui pe por alang li non la non la bangso ning kan junjia ko cikren trop ang bom alang li papetang nangi ba cheng nangi ke tek long nangi alang li ke cheng lo ke klem lo ko dolong isi ni petang jak nangi lang sena alang li un klem ni ma klem la pen lan jot tagailan ha lang beri ka thoi anda alang li klem da non ante bang British tu mohon nangi ke klem un non chief minister alang li neli fancy klem nangi pu alang li klem pia pot ante aku dolar soki hola pen ha borpung an tarapung an piokol alang li claim kene alang li chief minister ni kaning koi de do tu alang li pi boleh claim beda nante claim ni ke alang li fan ni tum challenge alang li non cikren tropong bom petang ala to war lai we to war non ni tum ni pu bom to war la bahajir kain kiarong an la pen ha lang megluan alang li tum silam non tarlong an alang li tum silam non to British holding ke be aku bije rui thulo British holding ke to war silam de lapen ke aeroplane ke suna thaida helicopter ke suna thaida alang litum silam de non alang litum pe pole be unde daji neli panjok si claim un e pun nge back ande alang ni baking bu claim non Himanto Biswa Sarma la posi la solam pagke la ke rat atom bhan ka pilu lagi DC commissioner ke la ke amit hak area se claim non chok lagi Allah mereka daulat dalam ambil se account se dam tu pula bangi government tu se action ke entry la bangi so na DC la pen commissioner tu amit hak area ci bikok se Allah program dam rong pula di lagi ni tu DC pen commissioner tu account se dam ci la sila la bang so chief minister Himanto Sarma la ke amit hak lo ta chini ne dek ason se je plan alam ni ke atik te chini ne bon la pen son bang ni tum ninge yang je ning ke kroi ke lang tha la battery torch ke ikde no budi alang ichini he battery ke ikde to te battery nam tu de unle la ke la pyo ko alang ichini re den tu battery ke dam krai lo non ke
nilitum hanhala gono suraksa party itu alang li sika kacong tuyar ko lagi GSP itu pan la sidak election na piturdun alang litum arona be kedak na piturdun alang litum kecil menit saya sige alang litum arona be $60 na piturdun alang litum na piturdun ge nilitum actors na itidu dia kan na piturdun chama na lagi lapor lagi alang li ajak ke lang no litum pudet me adalah alang li atema pilo na ng auto na yakam itu tribal itu tak kisung kuat lo, sakuri long le patata long le, ande dak na pisung jod kau si claim. Lapen aku hajam dah right grand alam, lapen bukajan alam, bukajan district, la bukajan pukipu, ni itu lagi Croy Creek, bukajan punang ni, district Pinjong det tu sita lagi East Karbi Anglong district tu si punang lagi. Atema lagi Karbi Anglong bukajan bekamen dah jununa inghana dong punitu lagi inghana dong saya sekali bukajan ang bong non ki purbaw bukajan subdivision ang bong inglong ajo si ke ong lagi ha tarapung bete borpung bete laben hala ringma tu gedo adim ki koi hala tu adim ringma tu area western ringma tu area ta lagi Jom pa beti lai hu ke inglong sai sil la po sila ke inglong inghana dong pu ke punang ni lagi itu East Karbi Anglong tu si puvek ni la pen jadok rai gran apa ke non si alang ni ambil ke perang ni ditungge la council pan tu bom lo gran ke non ke awida tu ke la bang so gran ke lagi ha British tu si KP lagi asam beti ta gran ke avelo lagi ada masolong le ahong lo pinang ni mo doktor mo minti puge kicia tu han long le pinangi puli puali alam lagi long le pinangi po patawe po bangsi pu ahok lo patawe ke patagi pipi ke la tuliram rong hang la pen omor sik kiso tum sik pipi ke lagi poi sahang bare tiga alam itu poi sa pipi te ako long le ta phak de tiga alam itu phan ejep pipi te alam itu patag pipi so sik ki weekend lagi lagi asal land revenue regulation nung kaswan ke api lapor alangi tuliram rong hak lapen umur si kiso pan pia podo inject je nanti alang itu masih kang cek nangi lagi lapen patah ke pinangi lapen itu sini lo patah pinangi seta lagi tribal tu masih picon nangi athema lagi 6 schedule ke lapen patah pinangi ma pinang nema lagi chief minister gajak ko we 6 schedule arlo ke lagi lagi 6 schedule alam pinake 6 schedule angdeng pi ke thom ben si lagi pi ke lapen angdeng pi ke thom ben si pi lapen council tu la long legi pi arong ta selam nang ilang ke alang litum non anta selam le de nilitum APCLC tungge nilitum le jakko ngawang lokula takte long leg kachiron aron land and revenue aron ta nilitum mang ke selam pek ko lagi non la land and revenue Regulation 1886 la solok MK la Assam government si dak nang TV board ige lagi. Ang law haladak notification along asogi gedota SK Dr. Chief Secretary Assam government masada kita itu lagi council le keselam kali lagi. Council si keselam dengan 6 schedule paragraph ang ding pi ke thompen lagi. La Himanto bisa surma alam ikan na cini ne thang abeda kan ninge thapar ke nili tum ning dok ding le son ke ni tum condemn lo na thang abeda ni thapar ke o teng ke non ke udam endo te 6 schedule amunit lo ke di alam ni pupu kita 6 schedule pi phuk pen BLT tum cicini ne de lo 6 schedule pi phuk pen alam itu 6 schedule akan duk si endo setelah ke boro tum dak duko Labdum ong nak apot kardia tu makbar lagi ahok lo boro tum yung si celak pedlo tela ahok lo lagi boro tum aja kong dia ped hai uji lah tu ni lagi iligo pula lagi teklor alam lagi sita alam litum celak ped ni sita alam ni ke boro tum dia bang ke tombang do bukan ini alam litum cetak ilang ke ante lagi lasi kosong ni lagi mu sarmung rong par ke haji ang ring ke tu kok kangjang lah dah bang ke Adema boro tu ngisi takun lige, non apa tay ke. Dia chief minister ka aja ko hobe $60 loke. Lake lada council si puji.
alang li na kachumprui du delo lagi la tuliram rong ha la penge omorsing tisu atu masonson forensic be atu masonson la tungge robot stamp jadi chief minister a robot stamp jadi la tungge la masih alang ni tu ban इंग्रजी पेन पुलते जुनो डाक है अमोय arbong ko be tungge la tungge di la pasi alang ni tungge chief minister alang ni tu majak kong nang kidet la tung do clip lo alang ni tung kudu nang ile la ke sar ni tu makam nang lidak ni ni nang kam ngali ku sini ni nang ile tu la pen pata pinang ne ke la ke paragraph 3 pen si pi ke 6 schedule teng seta allo ke selam tu the nang la ta allo ke selam le de la ko se allo selam le de ta pot si no na mat ke la 6 schedule a aim and objective and true spirit of 6 schedule hala swateng ben si long leke tribal to masi pichot nang pola tu ke jabro brai grant along leta tribal to masi pi at nang pola ke tribal polate neli tu po carbidet kali lage athema 6 schedule paragraph 20 along polo tribal area pusi pulo Karbi area pupe, Garo area pupe, Kuki area, Dimasa area pupe, Rema area pupe, Ilu tribal area. Apa sih? Hada ke Garo tum doon te Garo tum long liya kailangan na pinang po lang tumhan. Naga tum doon te Naga tum na tribal po Naga tum na pinang po. Seta ki pinang ikela ke council si PG lagi, chief minister kali ke, state government kela na ningye dulu ke. Isya bangke tumlang namlo po te hedi. Ili tum arat dapat imek na perang lo. Isi belang kamu boleh. Label isi abang ke itu apa? Nang kapat ceri toy. Label itu apa? Nang katum pratum. Six itu nang pelang ujian bang sikit plan. Kinci sotum dak ke long le pota nang long tu long le kusini itu bom lo seta la paragraph 20 ateng di six itu lah orang ateng seta non ke ceplang cua bangke bukan cara lo itu niki MLA Dr. Numor Bumi ke ceta halada kecil sodomhan kota piket nanti kulit nanti kali lapan sonong le lan canda beraya long ni itu anda laki inlong sodomhan se takat nanti papa halalan bikin ceta himoto bisa sorba kini ke tua bangke kecil sodomhan tribal kali terotum an naglitum dam tangan ni an long binong le pena posino na ke long binong itu longku long ke patalongku lagi chok cipik lagi alam bikin cip ini tum akhe itu kupilo ke cininan po non por lanon hekdam long lo APHL siatum akache song lagi six itu lah orang tempen, lalu mau cerai, pek ko lalu cini. Tapi himoto bisa sorma kalau ke cini pik hanya lagi. Lasi, laku pusat si, lalu akim mang lah six itu lah orang tempen, ampalan mungkin ketima hal sebab kemang. Lasi, non ini tu laban soal news keloan. Ini tu abang putin setabi. Cerok topen dora lanon eleksyon porhun jong si hedi elektron la national party apart laso biji piapar itu perem tekno plote lalong lila piyok toko alamat lagi lapen itu ka chininan dia bangke paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pendi utar list dong si inthan deto plote la non ke tutun ALS itu lagi turun tu medi lagi itu candidate pun itu hopon pedet lagi MSC medi elected members kalau ceplang lo postal itu candidate pun itu hok pedet ate hopon lagi ate ma itu lah paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen itu selam delo ko tadi intane ko tadi alang di meta pedet ko kene angke ko pulo MSC nage dulu ko lasi hal suatu mau make high that's the by election na aku itu election itu kong hal apa hal itu sini namanya bang lasi ningkali siap berada Dr. Himonto bisa sorma ninjelo
la non tribal tu malong dia apham potta ke cekpo jom trok angbong ben long ep nang ji pusi ke an ni nam itu media kengu ben itu arjulong na pen jini cekpo jom trok angbong ben la non tribal tu han an potta isuet nang ji palam jini itu arjulong itu fekam lo la sia konon ta election por ho pasosi nang jumpru itu ni la sila ke ni tu me ben kon dem lo in rem lo la si itu case otum la paragraph 20 lo per kita dengan tribal area kuki poteng kuki mar paite siam khasi nizu garu katu kami karke tu an pata chunin rilo la non apor hello a chance ke melo la si nang itu media ke no hoi pe itu chunin rilo la per la doktor Himonto Biso sorma kaning jalan ke pacik koklong den tiap nanti la hello la per mobil itu masalah pulo la bukajan distrik ke thak ke la ke bukajan pulo itu mamen ki nanti kali is karbian lo kali te kopeni sonta karbian men heli langga ben he la son si itu distrik le thak ti pusatami itu hala bang karbian men itu tu nanti la hello non hapu bes lagi west karbian long pasong taksi Oke, iskar biang long kosong lebih ho. Isimak kopini, pak iskar biang long kali pusatami kopini son kar biang men jadi kacit hanglong. Hal so amen ben ilsi mana a distrik amen long kosong si ir nanti lahir. Iskar biang long. Oh, nanti iskar biang long si ir. Dan itu area central kar biang long. Central kar biang long pusatami di kosong ir dia lagi. Kalau ke east. Oh, kosong si ir dia nanti lahir. Lapen nili tumba kantun non hala doktor Himonto Biso Sorma ninje apianta tuliram rong hang hana ajab dun di lam isi boy dun di alami laken itu tuliram rong hang tim karbian long palang itu kiciku di natuma pan itu pin rem lagi ceter dak dun ini hada alami itu order selam ni hala tum warna selam di non jodan singhasana long, lumba jonga long, mijunga na nang idampa, hala puyo, nawan biti pangana dampa di hala punga, wana kisung ne, laputo kategori dan galoro mana dampa nang itundi, nilan mana, ko anak kisung ne, serta alang itu non anda laheram cini ne, pen herat tete. Herat tekan si hal soalan kirim jero alang itu mana karja pun dan kuamat atur kecepat pun ini lancar dok raya long ni dok tapi along ni non tribal atau hati piji pun lagi kupusi alang itu kita pun dia long herat ni nasi kita herat kita lahir ni pun itu lahir